Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma ibintu byakaze ibintu byakomeye nyuma yuko FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwikanga ko M23 isari yose ishobora kuba yagaba igitero cyo kuba yafata uyu mujyi wa Goma. Ibintu bikaba bimaze kugaragara ko noneho imyiteguro cyangwa se ukurinda uyu mujyi ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo byafashe indi ntera barimo kugenda bawucunga cyane nk'uko ubutasi bw'iki gihugu cyangwa se ubutasi bw'iki gisirikare cya FARDC burimo kugenda baha amakuru yemeza ko M23 nubwo irimo kugenda ijijisha igatangaza ko itegereje cyangwa se yo yiteguye imishyikirano aricyo kintu irimo kugenda yitegura, ariko ubutasi bukaba burimo kugenda butangariza igihugu cya Kongo, leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cyayo ko M23 imyiteguro kuba yafata umujyi wa Goma irimbanije ndetse ngo irimo kugenda yitegurwa bikomeye cyane. Amakuru aravuga ko iyi myiteguro iri kubera muri territoire zigeze muri ebyiri, ari akaba ari muri territoire ya Nyiragongo ndetse na territoire ya Rucuro, gusa ariko by'umwihariko imyiteguro ikomeye cyane ngo ikaba iri kubera muri territoire ya Rucuro. Amakuru aravuga ko uwitwa Sultan Makenga, uyu ni General Sultan Makenga uyoboye uhagarariye cyangwa se umusirikare mukuru wa M23, biravuga ko ari we uri gutegura uyu mugambi wo kuba yabohoza umujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu rero nk'uko amakuru arimo kugenda abitangaza, Makenga n'abasore bitwa intare za Sarambwe, bamwe baba bari imbere ku mirongo y'urugamba. Abasore rero ngo bamaze igihe kitari gito arimo kugenda bitegura urugamba rwo kuba bafata uyu mujyi wa Goma. Amakuru aravuga ko ndetse bamaze n'igihe bari muri uyu mujyi wa Goma bareba movement ndetse naho imbaraga za FARDC ziherereye mu zirinze uyu mujyi wa Goma. Ibi byose rero bikaba bikomeje kugenda binatuma mu mujyi wa Goma ibintu bikurushaho kugenda biba bibi, ku buryo amakuru aduturuka muri uyu mujyi wa Goma yemeza ko abaturage benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri uyu mujyi wa Goma bari gufatwa bagafungwa, hanyuma mu by'ukuri ngo Niyonka n'umwana ukiri muto nabo bakaba barimo kugenda bafatwa. Noneho kuba witwa ko uri umututsi byo ngo ni ikindi babamaze barimo kubashyira mu magereza cyangwa se mu makasho. Abarimo kwicwa, abarimo kuhohoterwa bo ni benshi cyane nk'uko amakuru arimo kugenda abitangaza. Ibi byose bikaba byaratewe n'uwo bita general cyangwa se uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC, akaba rero ari Sylvain Ekenge, uherutse gutangaza ko M23 iri mu myiteguro ikomeye cyane, ndetse akaba yarasabye n'igisirikare cya Kongo FARDC kuba kigomba gukaza ibijyanye n'umutekano muri umujyi wa Goma kugira ngo babashe kurinda ibitero ibyo ari byo byose bishobora kuba byaza muri uyu mujyi bya M23. Uyu Ekenge kandi yasabye mu by'ukuri abaturage ko no bagomba kwicungira cyangwa se kuba maso. Kugeza ubu rero akarategetse ko hagomba kubaho n'amarondo y'abaturage bafatanije na bamwe basirikare ba FARDC. Akora yatangaje ko banagomba aya marondo azana bafasha kurinda babajura bakora cyangwa se babasambo biba bakoresheje intwaro muri uyu mujyi wa Goma mu by'ukuri nk'uko yagiye abitangaza. Ubu rero ubu tuvugana harimo kubarurwa abaturage bagera muri 40 bamaze gutabwa muri yombi muri uyu mujyi wa Goma bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kugeza ubwo bamwe mu babonye uko bavugana n'umunyamakuru wacu uri hano mu mujyi wa Goma bakaba batangaje bamubwiye ko mu by'ukuri birambiranye cyane ubwicanyi urimo kugenda bukorerwa abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse abenshi akaba batangiye gutabaza bavuga bati iyi M23 niba nayo ntacyo ikoze ni rutwe iveho aho kugira ngo abantu bakomeze kugenda bashyira bitirirwa M23 batazi imvo n'ivuko cyangwa se uko ibyayo bihagaze muri rusange. Amakuru aratangaza ko hano mu mujyi wa Goma ibintu byakaze, amaduka y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda arimo gusahurwa, yewe ngo nucuruza tumwe tuko ku kaboko cyangwa se reka tugereranye n'agataro cyangwa se abazunguzayi ibyabo biri kunyagwa cyangwa se bari kubibambura, bimwe bakabitwika ibindi bakabitwara. Birumvikana ko bari no guhita batabwa muri yombi bakajyanwa mu magereza, ugize umwaka akaba yanavutswa ubuzima bitewe nuko bavuga ko ari abatasi b'uyu mutwe M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bari muri uyu mujyi wa Goma.
ni mu gihe ubuhahirane bwo burakomeje ku mpande zombi haba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubucuruzi bwo buri gukorwa ubwo nyine ugize umwaku muri uyu mujyi wa Goma ari kuza nyine guhuriramo yo nuruva gusenya ibintu. Rero leta y'u Rwanda nayo yatangiye kugenda yikoma ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ihohotera abaturage b'u Rwanda mu gihe nyamara ababo barimo kwishyira bakizana ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ubucuruzi bwabo bugakorwa bakataha mu mahoro nta kibazo na gito bahuye nacyo, mu gihe nyamara ab'u Rwanda bo ibintu byakaze mu mujyi wa Goma. Ariko ibi byose bikaba birimo guterwa n'iki kibazo navuga ko ari kiri guterwa n'urwikangwe ruri kugaragara muri umujyi wa Goma. Batekereza ko M23 ishobora kuba yabafatana umujyi wa Goma anytime, nkuko Sylvain Ekenge, Lieutenant General Sylvain Ekenge akaba n'umuvugizi wa FARDC hano mu mujyi wa Goma yabitangaje avuga ko ibintu bitoroshye hano muri uyu mujyi wa Goma. Ku ruhande rwa M23, umuvugizi wa M23 bwana Major Wiringoma ubwo yaganiraga n'umunyamakuru wacu uri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amubaza kubijyanye no kuba hakomeje kugenda havugwa amakuru avuga ko M23 yaba irimo kwitegura kuba yafata umujyi wa Goma. Uyu Major Wiringoma rero akaba yamusubije ko umujyi wa Goma batigeze bawifuza ngo bawubure. Akaba yavuze ati imbaraga bakoresheje bafata uduce tugiye dutandukanye hariya muri teritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo. Akaba yavuze ati iyo turamuka tuzikoreshe dufata umujyi wa Goma, ati twakabaye uyu ngubu tukontorora uri mu maboko yacu. Ati rero kuba twarafashe uduce turi mu nkengero y'umujyi wa Goma suko twari tunaniwe kuba twafata uyu mujyi wa Goma, ati ahubwo hari impamvu runaka ituma tudafata uyu mujyi wa Goma. Ati rero ibyo kuba twategura kuba twafata umujyi wa Goma, ibingibi byose na amashyira kinyoma cyangwa se nibyo barimo kugenda bapapira. M23 iri mu myiteguro yo kuba yagirana ibiganiro na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bikaba birimo kugenda bihinyuzwa na bamwe mu basirikare bakomeye cyane ba FARDC bavuga ko M23 ibyo irimo byose ari ukuyobya uburari, isa naho nayo irimo kugenda yitegurira urugamba nyuma yuko ubutasi bw'igisirikare cya Kongo FARDC bugaragaje ko M23 yahayarinze cyangwa se yangaje abakozi bashya, abasirikare bashya, abarwanyi bashya, ndetse ngo ikaba irimo kubahata imyitozo hariya muri Rucuro, aho isa naho yamaze kuba itereka ibirindiro byayo bikuru. Imyitozo rongo iri gukorwa ari nako n'abasanzwe barimo kugenda bongererwa imyitozo, bisa naho ku mpande zombi barimo gutangira kugenda bitegura igisa n'urugamba. Binavuga ko urugamba rugiye kuba rukurikiraho ruzaba ari urugamba rukomeye cyane muri rusange. Umwe mu bajyanama bakomeye cyane ba Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aherutse kugira inama mu by'ukuri Jose uyu mugabo navango ni Tshisekedi ko agomba kumenya icyo gukora niba mu by'ukuri yizera ko ashobora kuba yatsinda iyi ntambara. Niba anashaka ko yatsinda intambara, agomba kwemera mu by'ukuri akagirana ibiganiro na perezida wa Repubulika Paul Kagame, birumvikana perezida w'u Rwanda. Akora mubwiye ati niba koko warananiwe guhangamura umutwe M23, ahubwo ukaba uvuga ko uyu mutwe M23 ufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda RDF, bigaragara ko niba koko u Rwanda rufasha umutwe M23 ukaba warakunaniye ari abarwanyi bake, nubwo uhora uvuga cyangwa se nubwo hagenda havuga ko bahora bigamba ko batera u Rwanda. Ati rero niyo mwana nane gukubita M23 ni ikimenyetso kigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyo mutanashunaho cyangwa se nta naho mwanageza. Ati rero ahubwo icyo ugomba kuba wakora nuko ugomba kwicara hamwe cyangwa se ugomba kwicarana na perezida w'u Rwanda, mukicara mugashaka umuti w'ikibazo cy'izi nyeshamba za M23 ndetse n'izindi nyeshamba ziri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yabuze icyo asubiza bitewe nuko uyu mutwe FDLR nawo atekereza ko igihe cyose yaba yicaye ku meza ari kuganira na Excellent Paul Kagame, perezida w'u Rwanda,
birashoboka cyane kuba yasabwa nawe gutangira kwitazura cyangwa se kwitandukanya n'uyu mutwe kugira ngo nawo uze gukubitwa cyangwa se uze kwigirwa gukanirwa urukwiye kubera ko n'umwe mu mitwe ikomeje kugenda mu by'ukuri yibasira itivutsa cyangwa se iteza umutekano muke ku butaka bw'u Rwanda. Ibi rero bikaba ari nabyo bintu byatumye Kisekedi abura igisubizo aha uyu mujyanama we mukuru nawe ariko akaba yarabonye ko Kisekedi nta gisubizo ashobora kuba yamuha kuri iyo ngingo bitewe nuko azi amasezerano afitanye n'uyu mutwe wa FDLR akaba ari amasezerano baragiranye ubwo batangiraga kugaba ibitero bafatanije kuri uyu mutwe wa M23. Ni mu gihe kandi uyu mutwe wa FDLR uherutse gusaba HCR, iyi rero akaba ari umuryango ushinzwe gucura impunzi ndetse ukaba ngira ngo murabizi ko ari n'umuryango usanzwe ufasha impunzi. Akaba rero baherutse kusaba ko wasaba ufatanije na leta ya Kongo y'Kinshasa basaba igihugu cy'u Rwanda hakabaho ibiganiro hagati y'u Rwanda ndetse n'umutwe wa FDLR kugira ngo habeho gucura impunzi nkuko byagiye bitangazwa n'uyu mutwe wa FDLR. Izi mpunzi ngo ziri mu mashyamba yahara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'Abanyarwanda kugira ngo zibe zatahuka ari uko hagomba kuba habaho imishyikirano ku mpande zombi, uruhande rw'u Rwanda ndetse n'uruhande rwa FDLR. Ibintu rero mu by'ukuri HCR ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babuze aho bashobora kuba bahera basaba u Rwanda ibwo busabe bwa FDLR bitewe nuko iyi FDLR ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba ndetse akaba ari umutwe wasize ukoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda harimo nka genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Iyi genocide rero ikaba ari ikintu cyashegeshe abaturage b'u Rwanda kugeza rero na nubu ndetse bikaba igikorwa cyo kwibuka izo nzirakarengane zaguye muri iyo genocide kigikomeje. So icyo gihe rero mu by'ukuri biragorana cyane iyi FDLR kuba yasaba mu by'ukuri imishyikirano ngo ibe uyisaba abe yabona aho ahera mu gihe leta y'u Rwanda yo isaba ko abakoze aya mahano bagomba gutaha bakicuza ndetse bakanasaba imbabazi hanyuma mu by'ukuri bagasubizwa mu buzima busanzwe. Sinzi rero iyo mishyikirano nkuko bisa no birimo kugenda bigaragara mu basesenguzi mu bya politike ndetse no mu by'intambara baravuga ko igishoboka cyo gishoboka kurusha ibindi byose ari uko iyi FDLR mu by'ukuri yakwemera ikaza mu Rwanda igasaba imbabazi nkuko bamwe na bamwe bagiye banabigaragaza bagiye babikora bagasaba imbabazi ndetse bakiyunga n'aba bakoreye genocide hanyuma ndetse bakanababarirwa. Naho kuvuga ngo habayo imishyikirano urumva ko mu by'ukuri ni ibintu bigoye cyane tutabona nuko tubisobanura muri rusange. FDLR rero ikaba ikomeje kugenda isaba nkuko umuvugizi w'uyu mutwe wa FDLR ni Bwana Sacramento yagiye atangaza ko rwose FDLR yifuza imishyikirano n'igihugu cy'u Rwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda muri rusange. Hanyuma kandi kuri munsi amakuru azindutse avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni agashya kabaye ni umutwe wa Nyatura wagiye kwigabiza imyaka y'abaturage ariko mu kwigabiza iyi myaka y'abaturage uza kwahurira nuruva gusenya kubera ko waje kwikanga nanone kandi uyu mutwe wa APCRC hanyuma haza kuba gukozanyaho ku mpande zombi gusa ariko nyuma yuko bari bamaze gukozanyaho byaje kumenyekana ko mu by'ukuri bose ari ya mitwe isanzwe ifasha FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23 biza kurangira rero mu by'ukuri bihuje. Ibi aba rero bikara amakuru avuga ko iyi mitwe ari yo mipango igezwe barimo kugenda bategura kugira ngo ne uko basahura imyaka y'abaturage aho bari kugera mu gace runaka bakarwana ubwabo mu gihe rero abaturage bo bari kumva iyo mirwano bagahita bahunga bamara guhunga rero iyi mitwe igahita isahura. Naho ngo ibi byo kwa byakozanyijeho ngo bikanganye ibi byo ni imitwe ni ibihimbano cyangwa se ni imigambi irimo kugenda icurwa nabo nkuko birimo kugenda bitangazwa muri rusange. Ibintu bikaba bikomeje kugaragara ko bikomeje gukara cyane birimo kugenda bifata indi sura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe nuko ibintu byakaze hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Tugarutse ndakuri ibijyanye n'imyiteguro irimo gukorwa mu by'ukuri ndetse n'uburinzi burimo kugenda bukorwa hano mu mujyi wa Goma bikanga ko umutwe wa M23
urimo kugenda utegura kuba wafata uyu mujyi wa Goma muri rusange. Hari igihe rero hajya habaho kwitegura, ugasanga uri kwitegura wakajije umutekano umujyi wa Goma, ugasanga M23 cyangwa se ugasanga umuntu afite indi gahunda, aho ushobora guhita wumva nka M23 yiyatakiye nk'ahandi hantu runaka, mu gihe bo imbaraga zabo zose bazishyize mu mujyi wa Goma, ugasanga M23 yiyatakiye wenda nk'ikigo kiri mu nkengero ya za Sake cyangwa se n'ahandi hose FARDC ifite ibirindiro bikuru, nk'uko ibintu biba bigenda bigaragara ko mu by'ukuri aho icyo umuntu atekereza atari ko kiba kimeze. Mu kiganiro nabagejeho ku munsi w'ejo nababwiye amagambo yagiye atangazwa namwe mu barwanyi b'uyu mutwe M23 bagiye bavuga ko mu by'ukuri FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo cyagura ibikoresho ibishoboka ndetse n'ibidashoboka, ari uko ibi bikoresho babigure ariko M23 ngo niyo izabikoresha, kandi ngo yiteguye kuzabikoresha neza, nk'uko n'ubundi ngo ari naho isanzwe ikura ibikoresho ikoresha ku rugamba iba ihanganyemo n'iki gisirikare cya leta Kongo FARDC. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hakibazwa rero ikigomba kuzakora. Ese Kisekedi azemera imishyikirano, azemera afatanye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame? Byose rero ni ibintu tugomba kugenda dukurikirana 5 kuri 5. Kanda kuri subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo video zacu zicyagera uzajya notification ikubwira ko video yahageze. Wibuke no gukanda kunzogera, like ni ingenzi ndetse na share. Reka tuze kugaruka mu yandi masaha. Ciao ciao.